achiel e boma ma Kisumo watu agirowere kawakao pachgi kotenore gi siasa no mar zoning madhi nyime e pacho ka kendo giloso e yo machal kama. Kuom nyinga iluonga Felix Onyango, an jadak ma Kisumu County. Kata ODM ti kuonde moko ma ODM oyienegi to kuno UDA ma lead. Koro aneno ne gini en competition. Okonya tamore ne ng'ato kik bi koni mondo campaign. UDA mondo bi abia. Kwang'iyo chik to en gima sheria pano yie. Ne mondo ng'ato ka ng'ato nyalo campaign. Kumoro mora emene modwaro. Onyalo chung gimoro mora emene modwaro. Bora ne jopiny ema dhi yiere. An gi nyinga ilonga ni Cheryl Bahati. I'm a Kenyan Gen Z, and according to Gimagiwacho, it won't be fair, Nikech. Nyanza Kamagawacho ninche the stronghold mar ODM, nche some political leaders, mangi party, korka UDA kocha, and still nche jokma getting interested on the UDA part. So naona, according to Noka Onengo where campaigns, political leaders stay otim campaign countrywide. Kwa majina ni Bernard Oranga, mkazi wa Mumias. Kulingana na hii mambo ya zoning na kulingana na constitution, kila mtu ako free kutembea mahali penye anajisikia juu hii Kenya ni yetu. So kama watu wa UDA wanataka kukampeni kwa strongholds za ODM, si mbaya juu hizo strongholds ni zao, lakini sasa kuna labda watu wengine hawasupport ODM. So freedom ni mzuri tu. Mimi naona inaweza limit juu labda nataka kuwa kiongozi kupitia kwa chama fulani. Na sasa labda wamekataza hiyo zoning juu ya hii mambo ya stronghold. Itani affect mimi. Juu sasa hiyo chama labda haitakuwa kwenye hii mrengo yenye kuna malumbano ya zoning hii. Kwa majina naitwa Wisconsin. Upande wangu naweza sema hiyo siasa ni mbaya kwa sababu mwanasiasa anaweza toa sera zake. Hizo sera zake ndio zinaweza fanya achaguliwe ama asichaguliwe. Kwa hivyo ni vizuri kama watapewa nafasi wakuje ili waongee, wapeane sera zao kwa vijana ili wa vijana wenyewe waamue kama wachagua ama hapana. ODM it is already in the UDA, iko kwa broad based. Wafanye tu kazi pamoja, watembee pamoja, wakuwa loud kama ni kukuja hata Kisumu. Hata kama hii ni mrengo ya ODM, wanaweza kuja hadi huku Kisumu, wapeane sera zao, waone wananchi wenyewe wataamua ni gani wanafuata, ni gani wanakata. Niluonga ni Davin Mboga, ja Kisumu kae. Wach mar zoning no ok en gima ber. Jopiny oyienegi ayiena, oyier joma gidwaro. To ng'ata madwa chung' bende chung' gi party modwaro. Jopiny opog wuon thum gi jakuo. Kaka koni is ODM zone. Koro kata ka jo UDA go chung', automatically ODM pod biro mana yombo. Koro weni giwe gi chung'. Owek tam ji ni jomoko zoning ni koro ODM kende manyaka chung' koni. Mana kamano e kaka rowere boma ma Kisumu ogolo pachgi kotenore gi siasa no mar zoning. Ko kamano taduoko ni studio. Kwa boma ma Kisumu, an Caroline Atieno. Ero kama na inya mano Caroline Atieno mano loso kod jodak e kaunti ma Kisumu gigolo paro mopogore opogore kotudore kod siasa